Eshweka cyo kubanza cyo muzano gucendera timu ya Kanyampumo eyebembira baciyaga na gore mu harubusha Kanyampumo bagumize mukore kamane kandi umushweka cya kabiri batebire gore zindi ibiri okusingo muzano guna gore 3 hari 0 twatanga kompira bitogwerizo wa first match batutera konka twantuburwa makantu kamwe twaburwa mu fitness abwensho ngabaza ntwa coordinating rugira performance ya ruherizo ni sima abazanu banja coding bazana kunjo mpira twantwitaga goals nkitano konka twasingo mpira na goals 3 omizane ndije zanurwe rukanga esinjire nkongoro na gore mu harubusha dero rwashamire town council yagwa chikaze na rwashamire police station na gore mu haryemwe umugandi time cyare cya nyongo zisinjire yabhanama omukusumurana za penalty ina hari 3 okutwara ikopo cya Kenya Cup empakezi zizanirwa chai cya bhanama omurinyamukana town council omur district ya Ntunga Bueno, abasinguzi batwire chikopo